Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kikon gihajar jong kahima soyong hapo ka syatri jong ka Joint Action Committee menta kasngi kakat santri unai leber arajar arpulai kilalet ban bo sendan de ka dorkhas hakmat Deputy Commissioner ka Riboy District ban ujor halor ka jingwan kentur pot jong ka Assam hapo upur usam jong ka hima da ka ba penyaj bet ya ka jingshna surok lingba ki shnong ki ba kinthum ya ka kinthong paham damu paham terlet pathar khayong badru na kasnong lukhra garo bhanga mau tungkong jalut rim jalut thamai bat mau tamur wala daki ni kisnong ki dai ki baha bapo ka jingpet jingkmi jong ka hima soyong nado usnam khat praspa anyo pusau ya ka bala tip menshwa kum ka hima nongwa mau tamur lani ka nongwa mau tamur state haba keren cikilat pathai kubor uchaman jong kata ka JAC uba Purning Star Shabong haga jingadan rengkat ki wedi ki dekhon ule atho baka sarkar Assam kala sedang ningkong ye ka jingken torpot da ka basdang banshna surok lingba ka snong rani sha ki snong ki baha bapo ki hima soyong nado ka shitrik ubnai nailor jong usnam arhajar arpuar halor gani ka benta nagalyang jong ba Purning Star lingba ka JAC ubo ka jingkentu sa ka sarkar jala bagay ban shimkhia mardor ban pensange ya ka tay ka jingwan kentur pot jong ka Assam badru ban pensange ya ka jingwan shna ya ka office jong ka tanat forest ka Assam hanongwa mautamur bat khamtam ban pha ya ki pulit pahara ban lat ni ki no ki jingjia kumbala jia ha ka shnong mukro ha kini ki khindiat banai bala dam Kajingan tentu jogi kelor lah teh lor nong remba don kajing kentur put nak kalian kasar ke Assam kajing ya kentur put ke Assam put bat kumba kalong mentahi kasar ke Assam kaya biteng ban cenayak surok ang taipo mau temur te kumba kalong mentahi ka surok ajan poi bi hapo senong mau temur kata kadau ka dai ka wara kajing ka bakau kamtam ni kinong senong tai ka gimana wa mau temur hi blok we dan kalian jogi mentah kesini niwan berkendu Deputy Commissioner ban gilabu da kajing tho ba bon persengek swa ya katai ban persengek berdor ya katai kajing tray surok nak sarkar Assam pada kaju ke forum terpat ya Deputy Commissioner bon pha ki bor pulit ban ai kajing ada katai kanu wa tembut balai ban ai kajing ada kalau ba haba kita di parari di jongi ki basong basa apa mau tembur haba kilek ban tray tu bilum celendet so mau tembur di don kajing ting kajing sir namar ba kajingwan de bot pembod dengan sarkar Assam nak tak ada kajingwan jongi ko hang mentah hang ni taksi kalong ba idawa pada berpersengek ya kata kajing tray kita sudah pada kaju ke por ban pha di bor jingada ban ai jadi percengan dari ban ai kasok suk song san kai po song motom kadang sudah kasdang hinadu sudah arhaja arkuai hilang dangsian hingil siwan ban pet yak tay jaka satai tigidan du ki perlong to kubor ke belang atau sui te henrei ha to sni nilawan ban ya spek na lejongi nilai panparu kajing persa henrei hadu mentarung iba na kalyang suka Assam kadang beteng bet mentali lei kala pois dan ajan pois dan po nong ka nang tai katkum kajing yo jing tip jongi namar ba kitu ki pulit Assam dangsian hi uto war ba kita yang to hajrong jong no snong no mutumur itu ki pulit Assam ki berngam ban pendung itu ban tua ban prano itu towa te haba ki tray situ sa jaka balong cloud jaka rep jaka yang dan kajing ting no belai pulit Assam hi nang por ku balong si ki tan bordar ki pendik ki biring jongi nak tak kadau kum pagi po mukro kadang kajing ja kum to nak tak kadau ki ba astai mo tembur kiteng yo lese kita punya sak kita pen perumsah hono ko le kita pen ida ka bor hono ko e bagi badisi le resin benakong ma belai kajing persia jongi kalong baik idawa na kibor district council marbalai kadai ka benta kajing mi kendeu siap sosial dan ding iba kanai ka kamsim la poi sak thong ila paru ka karwo sak kajing ujor sak yang sarkar dai kanai ru kam poi sak thong nak tak daw kanai kajing wan wi jongi hapo le DC hapo DC kalai resin benakong DC uang ba kisah pa inquiry halor kanai ka jingja de ande la pa inquiry pat usah sim bat ki senjam kai ka ba inya kan berkibor badai page typo Assam makin yakan makin selok lang kai ka senjam ka ba kila ban sim nak menta ban yakan le ban penbek halor kanai ka jinge ka ba nak liang jinge ni jual mana